Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ka District Committee Jong Sarkar Jilla bala khli da uba Renington Lingdo Tongkhar uba dairu Menteri Jong Sarkar Jilla menta ka singi ka Sautri gubnai nailar arajar arpuai kala hiar Shakishnong Kaput ka West Khasi Hills na ka benta banjurib ya ki Jaka ya ka Jiaput bat ka Jilla Assam lasdang ya ka te ka Jingjurib nado ka Snong Kurdum Langpi Kompaduli terter shadu athia bari bat malangkona bat hagane ke jingjurib menteri bakhle ye kene ka komiti ulas ngap ye ka sorjong ki pajba bat ki nongelam snong jong ki tegi thain ba unsara apat ye ka report saka sarkar da lor ki nong mi khama da kate ke jingjurib le don langru ki hair officer jong ka West Khasi Hills district ni ki gini ka than ka mchak ka podar Assam bat Meghalaya bat dai kwa ban long bait ka Meghalaya bat yi baro gini nong chung ni ni kuat baik yo ikam Meghalaya. Klaim ketangan itu bisa pada 1960 before 60 kini kita kabar kita patah puasa nusa. Harus bentar. Nama klaimnya ke patah ini. Nama kan yang juga diskusi kalau sedar nongkrong sebelah. Ya kan bisa. Ni suka mereka bodoh istri ke dulu waktu sung. Lagi menurut sebelah. Waktu sedar saya ulang pada ikut sebelah. Tapi sedar ayah ketangan lawat kita. Mereka mengitip kolong bang. Nah kalian jong saudara mendong ke sebelah. Jadi nak kalian pajak apa dia nang nemut nadu kalian waktu tersumsel silang, kemudian ba nadu bangiyo state ru, gidon po Meghalaya, development ni wanda Meghalaya, baka Assam ketretang hadu waktu tersum. Jadi hadin 1982, apakah Assam kemudian orang senak itu veterinary, don tu BC Baruman itu balong komisioner transport dari BC juga nong stoin. Kam council berdisi kil objek pada senakim siap pada senak itu beteri mal kadai ke cakadungi. Jadi dia keren gunung tiap hadir mereka. Mereka golong ke Assam golong ke Treno. Jangan ki dokumen jong kini gilan odar hane kin kidon sa Meghalaya ni kidon ha. Kiba Khambun kakek jika original dokumen kita apa Assam. Atau siapa bangini orang state ke? Siapa dia state? Siapa dia state? Ndai hadir mereka state. Siapa dia state? Nama siapa dia state? Katahu kalau ba ini kisedar yang si jerngan pada ulang kim juga apa tai karo kata keren di samo ha suam juga kete tigi briu nam taka jing convenience ki apa ki kam jaka ki habis start puasa jadi tanggal You should invite the CM na Andre Balong mendapat di pajak in general pajak badon hagar area Ikwa badon Assam ikwa don Meghalaya but hadu mentahi ke development bro nadu waktu sung ke don Meghalaya firbai nagal yang ke light yang nagal yang ke job card nadong si dom tadi don we arbut kilang yong hi kata don be oh Andre engineer baru hi don po Meghalaya yang tu ba. kado belak sange hoi tu Kadang dispute dah kanur kom. kadang ke jong ke Assam kadang jongi Certain portion kada dispute. tanggung ne kene ke water sung deh kayak itu pun kesurok aja dan ki Assam pada ki claim pada katu Kalau mitar ya kawa ki ikan hang tu. ikang itu ngut Ya, borok kesurok ya sendon, borok kan? kesurok sendon ke lada village minta aku cek punya ini tu surok kerja itu surok Kada yang tu ranikat terus no ranikat ranikat. Itu keniar itu portion nama balai hang tu kadang ko school sa bala seng na yang jong Assam hang tu. Based on that penyan nong remang ta. ka sa long ka bisa kalau kumene mo ngi bala nga bala warang ne nandu 1965 lo nadu men shwa na mar bakini ki area sini kimjo council school the henry men shwa bre ka Assam ka establish school ibarak sa adu bentar ka Assam school buat hantai non mati ka Assam school di dispositif war hantai por sa gidon ka athebri ka don Assam school tikisa tang school nadu men shwa tena kalian jungi badang kalian sudar mangal long teng atin sidar nyala tu sa government pan kin dai bat ode ka Assam kamra iski school gin ndai hadin tu ode ka council bagi kalawan air di school ke masa ada ngomong iba MBC jungi ba kadon tangka school jongka Assam bowe jadi itu school Meghalaya kadon ka Topong kajing tim semua kani ka ni ong ka kadai ka hahim sektor sektor, kani ya. sektor kemudian kasdang nang ni ka Chiabari ka Sajwai ka Salpara ka Ranikat ka Malapara ka Umshek Rongthali Salbari Thunaguri hadu marang hadu maran khiro te kata haji syak na kata ga wa tersum
imap something 500 radius. Baki 500 keberadaan kenyang. Tusom Lagi lah kenyang tu buat terus muni tentang sepak bitar ke. Denrei kau ke edi kam jong ti hang ni mo. Hang ni salpara. Barang tu bakut tu ke surok menendai. Ke nadu mensuak mutang hang tu bakan develop. Denrei dai nang tu gede sini bar pagi develop juga. Naka like naka naka nano. Te kamut basuna tanggawai bapi ong bahak ibaro ki lightly kisno. Tanggawai ke resolution baki dong part and parcel mereka ni. Tapi paling wasbin. Ada things ah kawai. Ngi ngila check baka asam ro ngi don dual wood boleh ke asam ke cito elektro blindly. Ngerteng incorrect. Dan rei kum onga don ulang yong we anu ba kebut asam ro rei. Dai pun spark so tu. Kumbangi le chutu ibru na po ahim na po ang grupo. And rei kam dei baka willing ni. Ahim sektor idon harut jo kene kawa gizang hakabangiwan kenang banwan ya kene ka border drive banwan ya nya kali banwan page ya ka jinglong jo kini ki border kisnong border di bahap apo jo kene playa rekat border ka Assam hakabangila poi ya kalang pi area idon mentah ne apo kene ke area ahim sektor kami saleh tidak usah para bari berpendapat ya kini jingin terasi tinggi subban bagi lapoi hadu hang ne tapi ba kadon kamlong ka basuk hoi la kadon ka possibility bagi lak berpendek andre adin ya bagi susu ya ka jinglong jo kicakai ka jinglong di kisnong ya ka jingerung do kisnong tiba don kisnong tiba wa bandon sia Meghalaya dari don ketukan kisnong tiba pedang tiba wa lese bandon Assam kum kita tinggi iba kadon sia ka complexity ban solve dengan problem dengan quality dekat jadi terlang jadi paiba dekat jadi terlang jadi art lagi state gila man pembet jadi kerja but expert di paiba ba hoat hadin dia kebagi art lagi state kenrai tu ngin respect ngin burom ya ke kecing rai yang art lagi state pembet jadi pun usam kecing jong di paiba akhir di san pro lagi snap hakam semula pembet yo pun usam equality bakadon kecing ya terlang hakaba nakaliang jong dong sisa snong no sisa thau nakaliang kis nakaliang jong kidong yalam haka imlang salang kisang balang ikhle nanti bangin don kata kemesim bangin kuat sisa ban sop no ini problem ban penbet to ini jinga hoi nakaliang jong ki artli ki state government kajing ya keren kini perkat kalong ba se kabam hadu ka strategi ban adopt dari takif and technology Donro se ki way dah haji show baka bahada ki way ngilong open ya kata ban terparu ban ai ki suggestion ban don ki way ban option bak hamha onom don hi ban ong ban nom tre ban priang kita suggestion kada mar kata gidon dak takam sim jo ka ji tre lang ban wat ikene solution ban ki nanti hakaba ginyo ban penbek ya unu put usam hakaba fight ba kila don